Gost prve gostione je Davor Keranović, pjevač Lucky Day benda, sastava dobro poznatog onima koji vole tulumariti po klubovima u kojima se uživo izvode evergreeni domaće pop-rock scene. Znači, nastupamo kao cover band već neki 7 godina. Stvar je što smo krenuli sa vrlo jasnom vizijom. Hajmo sve svirat, da možemo bilo gdje svirat, bilo klub, bilo da nas neko zove na domjenak, na svadbu, što god. Ali da, znači imamo dovoljno repertoara za sve to. I tako smo krenuli. Vrlo brzo smo, hvala Bogu, ljude dozvali u klubove. Napravili smo, hajmo reći, specijalizirane večeri koje su se zvale Svi marš na ples. I kada smo to počeli reklamirati, najedanput je sve krenulo. I što se tiče klubova i što se tiče bilo kakve druge svirke. Nismo se reklamirali kao nekakav svadbeni band, bla bla bla, nego ako nas neko zove, ok, može. I više smo bili bazirani isključivo na klubove kao band koji izvodi pop rock, repertoar XU do danas. Pošto smo sa prvom diskografskom kućom vrlo brzo prekinuli odnos jer su bili oni u nekakvim, ajmo reći, promjenama, izmjenama, nije se baš nešto radilo na nama. Rekao, dobro, nema veze, nastavljamo dalje. I evo, cilj je bio doći nekako do Croatia Records. Uspjeli smo doći uz pomoć, našeg prijatelja, Siniše Bizovića, koji nam je tu, pomogao. I evo, kroz 5 godina uspjeli smo doći do toga da, snimimo za početak album Obrada, da obilježimo, na neki način jednu fazu djelovanja. Mi ćemo sigurno dalje svirati normalno i Obrade i sve, ali već sljedeće godine izbacujemo, nekakav svoj album sa svojim pjesmom. Znači, ja sam prije Lucky Day benda bio bubnjar. Sa mnogima sam, svirao od ovih poznatih, ajmo reći, Kristijan Rahimovski, davno prije sa Rafaelom Dropulićem neko vrijeme i masu nekakvih gažarskih kombinacija do 2000-ih sam bio i u metal bandu Undercode, Davidian i raznim kombinacijama gdje sam na kraju shvatio da od svaštarenja nema ništa i da jednostavno u nekom momentu čovjek mora uzeti stvar u svoje ruke i onda se desio Lucky Day band. Prvi album jednostavnog naziva X sastoji se od obrada velikih regionalnih bezvremenskih hitova uz koje su odrastale mnoge generacije. Iako je bend još prije više od godine dana završio snimanje albuma, zbog okolnosti izazvanih pandemijom, ova kolekcija starih poznatih skladbi presvučenih u novo ruho morala je pričekati bolja vremena, koja smo ipak dočekali početkom ove godine. Pokazalo se da je zapravo sada dobar moment za izbacivanje albuma i znači recimo tipa program tvog kompjutera, stvar koju uvijek sviramo u nekom svom aranžmanu, je ženska pjesma, ali je nekako muška laga i uvijek je super atmosfera na njoj, rekao zašto ne, ajde, okej. Teška vremena, predobra pjesma, gdje si u ovom glupom hotelu, fenomenalna stvar i više ljudi bi ju trebalo čut. Šta još sviramo? Par godina za nas. Znači, EKV klasik. Uzalud sunce sja. Trenutno jedan od najboljih hrvatskih bendova. I mislim da zaslužuju da ih se što više čuje.
Šta dalje? Jedina moja, napravili smo neku svoju verziju koja mi je super. I još je Zele, dakle, došao malo do studija, kao njemu se to svidjelo, dao nam je blagoslov, htio napraviti malo novu verziju vokala i što je super leglo, odlično. Mjesto za mene Urban, po meni njegova najbolja pjesma i mi smo napravili baš ono full svoj aranžman. Jedino je harmonika ostala ista. Malo pojača radio. Meni vrlo draga stvar od Zdravka Čolića kojeg obožavam. Stvar ima super energiju, naročito live. I zadnja stvar, Samo jedan dan, Massimo, po meni njegova najbolja pjesma ikad. Ok, Stranicu noći sve 5, ali Samo jedan dan ima neku sasvim drugu dimenziju koja možda nije za svakoga, ali zašto ne?